kurwa seche company au obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwa seche company au amajani kurwa seche company ya Keteba echumbi ya salt egati bintu binde binge wigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa seche company ya MRM aywale ayichi size au nabego ne chirangi au mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero wikumbolere ibintu biga aseri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomucho songo bakere simgo transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wire wiana indo mwancho muligerero Getembe TV karibu sana Ekeonga Chinsa Ikomi chavo no murigova lituko ria juma litukeriga ria juma 4 chitariki 25 na isoto karibu sana mutinyo 5 na kabiri nchenkuru kwa Matildah Obaigwa na karibu sana mutandao Facebook na voigolio YouTube na nekerongo chaka norobotiro goichana kurasi gitaseni kya banyanyimbo ya Kisii Central yotoke meo moche busonge county ya Kisii nigobono ere ngana yo goichana so munyanyimbo yomo akagire kwirasa asaisi ekreta bisi yemo asigitaseni ekyo na boigo kwerusyo bugima so mubiro yo nyara gotoke mambi ya bono kolengana buna sub county police commander kurwa asigitaseni yo akoerera kwamba anataka kujisaidia, so akawachana na mwenzake, na vile alivyoachana yule mwingine alifikiria kwamba yeye anaenda kujisaidia, ndipo akaja akaingia katika ofisi ambayo ofisi ya mawasiliano ambayo haitumiki sana wakati kama huu. Akaingia ndani akajifungia kule ndani, na hakuna mtu alijua kile ambacho kilitokea pale ndani mpaka leo asubuhi, wakati mwenzake aliripoti akiingia katika hiyo ofisi akapata ile mlango imefungwa. So akajaribu kuifungua namna ambavyo wanafungua kawaida, lakini haikufunguka. So walilazimisha ile mlango kufunguka, na walivyoingia ndani wakampata yule mwenzake ambaye yule afisa akiwa amekalia chini na bunduki imeanguka chini. Amekalia katika ile hali ambaye alionekana kwamba tayari shaaga. So walivyoita wenzake, sisi tukakimbia pale kuangalia, tukampata kwamba kuna risasi alikuwa amejipiga kutoka kwa ile bunduki, na alikuwa amepiga katikati ya matiti yake, ikatoka kwa mgongo, na tukafikiria kwamba ni hiyo risasi moja ambayo alipiga ndio ilisababisha kifo chake. So ni jambo ambalo ilituangaisha, ilitushtua, kwa sababu hatukutarajia jambo kama hilo kutokea wakati huu.
hasa ikimuhusu huyo ofisa ambaye hajaonyesha kwa wakati wowote ule, hajaonyesha hali ya kuwa na jambo lolote ambalo linamsumbua. Kwa hivyo ndio maana anasema ni jambo ya kutatanisha, kwa sababu amekuwa mzima. Hata jana aliripoti kazi mchana, na hata hiyo kazi ya jioni alivyoripoti hakuwa na utata yoyote kati yake na yeyote yule mwingine. Kwa hivyo ndio maana anasema ni jambo ambalo limetutatanisha. Tumechukua hatua ya kawaida ya kuchunguza vile ambavyo hiyo jambo imefanyika. Tulivyoangalia hatujapata chochote ambacho kinaonyesha kwamba alikuwa labda amekuwa na tatizo ya mawazo. Utigana nayo kwira wikase kinyoro kia Nyankongo ase bono mugakumanyikanite aseleta mukaya vundi uyore we miaka 40 Afrika kutwara gusekomenya n'umuchando w'echinda ase miaka emingi na ase bono ritukuria rero ari gusia mateyo ereneke kugokera magiga yokonyora ugusirwa gusibigwa chinda na bwigo kwegwa amariogo gwetera ase kiumbe gitarigie serikali kimanyikanite na Brothers Keeper ekioge kurawa na mkate Enoch na bwigo na bobwatani bande na chinga kecho nigo ya mateyo ya nyara wakabya ase umuroberi yo bokorwania gukora chinda ase chinka na bwigo ase binyoro. For me, I appreciate for you. I don't know how to appreciate you, but may the Lord in heaven will appreciate you more. For what you have done, I've never seen this there before. But may the Lord will praise you. Thank you. Na hakubwatikana ningana yabake gotebwa ne kiumbege kolenga rire mensi ya Kenya igoro yembure nyingi yokagire guchogotosa matuko aribosio ya El Nino nigobono munachie bino monene omokoro na inde ole asamangana gisiasa Moske David Maraga aire chinga kichaye na bwigo asaburi serikali ebona tukomuke bitambukiro bya bene kwene yanyare kwigania eli gutanga abakenya tibabasa kwenyora sakongu asembe basokano igocha nichitoigo na bwigo bintu binde binge ukobura gwechindagira chinga kechiga embure yo nyinge ega nyerere nigakoya kwana ega umugasolero ingana atebiru na serikali yarokanire kuiregeka kuyarigania. I am demanding that the government takes 6 concrete action measures starting now. Number 1, deploy mobile drying units to affected farmers before the harvest rots. Number 2, release county emergency funds immediately so that the counties themselves begin making the necessary preparations. Number 3, implement the Okombosi petition the UGM party submitted to Parliament to tap unemployed youth to build flood defenses, and by so doing they will be employed. Mobilize every local and international resource openly and transparently and account for disaster-related expenditures in real time. Stock health facilities as a precautionary measure against the disease outbreak. And lastly, relocate the affected people to safety with dignity. We will not again allow state officials to exploit a national crisis or a disaster to create business opportunities for politically connected cartels.
We have had them in the past, and we all know about that. This could easily be what the government is waiting for, so that they can get the cartels benefit from such a situation. Thank you very much. Wancho murigiria gutigana nayo kwira serikali enene province ya Kenya Muske William Ruto niganyara kora umuyiga boko ba Obaigwa wale banyara konyor bumanye boisaine ase amangana yemitandao ane muno banyara kugenda sama mirane usike minano yensengima ekyo gekurawa kose kemanyekanete buna Huawei ICT competition eyo yanyara gukorekana yo mwako yoiga 2026 ase bono abatogirie egati y'abakenya abo bande bale aborokiwa bechi University na bande aborokia asokorokia bunyankongo bwabo asumanyi bomangana yemitandao yekerero engana bona atebire buna nigo Kenya ebwate amaroro ase mutukare bose kochakone buna emitandao niche gokonya gusi abasa bange gokonya kabali wetira asubumeki bw'emitandao yekerero. Today, technologies powering the world include artificial intelligence, robotics, quantum computing, biotechnology, advanced semiconductor physics, autonomous systems, space physics, and the next generation communications. Tomorrow, however, the technologies that will shape our lives may be those who we cannot yet even name. That is why talent development is no longer simply an education agenda. It is a national competitive agenda. Nations that cultivate innovators rather than mere consumers of technology will be the nations that will lead the 21st century. I am therefore delighted to welcome all of you to State House this morning, and especially to celebrate a remarkable group of young Kenyans and their lecturers whose achievements have brought great honor to our republic. The 2026 Global Huawei ICT competition is the largest ICT skill competition in the world. It attracts more than 220,000 participants from over 2,000 institutions in more than 100 countries. Only 177 teams from 49 countries qualified for the global finals held in Shenzhen, China. I am immensely proud that all 3 Kenyan university teams returned home with global honors. The highest distinction came through our cloud truck team, which won the grand prize, the highest award in the competition and Kenya's first since joining the contest in 2019. Na Ekeonga getenere tobo chori nechimbe bime yensi ya Kenya kia IEBC kirenderete kuyarigania kigima asobochori obonene umwaka bw'ekiri bubere 50 nebere nigo bono awa commissioner banyare korokia obwo bwabo asaba Kenya bachakire gustiri okwegena kubwatakana n'obuteneneri bw'obochori hweterase Ekeonga ekyo nigo bono yomanyekanete usumu commissioner yo moka okona kurase county ya Machakos umanyekanete buna Alutalala mukwana anyare otabune gati y'abanasiasa barorekanire kuburukania siasa asi obuteneneri bwa IEBC kira abandi bachakire goteba buna ngoira bare evina ase bigambiro nonye obuchori obonene butarakorekana satevire buna nerebuye kire Ekeonga ekyo yatenenera obuchori ko babya abakenya boitaba nabwigokera omuchando orororo banyara gukwanira guse Ekeonga ekyo kyanyara goitaba ebirengera likurasa abakenya. Na baadhi wanasiasa wanajiandaa kukataa matokeo ya kura mwaka 2027. It is not a joke. Kwa hivyo ikiwa sifa na heshima ya tume huru haitalindwa, na italindwa na nyinyi, tukikosa tuambieni tumekosa, lakini tukifanya mazuri tuambieni tumefanya mazuri.
So ikiwa heshima na imani ya raia itabomolewa kabisa katika tume, wakati mwaka 2027 tutakapokuja na kura zifanywe, hakuna atakayeshinda, wale wengine hawatokubali, na anayeshindwa pia hatokubali. Matokeo yatakuwa ni kwamba kutakuwa na fujo katika taifa. Kukiwa na fujo, hata wewe ambao unashangilia wanasiasa na kuchukua 250 hata hutakuwa na furaha. Makamishna IEBC ni 7 peke yao, lakini wananchi milioni 54, si kweli? Sasa wengi ni kina nani? Ni nyinyi. Kwa hivyo msifurahie na kucheka wakati IEBC inakuwa ni yenye kulaumiwa visivyo. Swali sema. Yes. Sasa kaka wewe mbona unasema ulikanao? Uliona nini ulikanao? It is on record. In Ulikanao, the opposition thanked IEBC for conducting a good election. But the trouble with Kenyans is that we only see nabo nongukorera Ekeonga Chinsa Ikomi chabono margoba kurendekendera kubwatia Getembe TV asemetana yeto yekerero ilindo nyarakonyorayo na yanda manga asinjira ere eja vene kigma noroboti na oruro munyanyembo kurose getaseni ya Kisii Central noronyora asinjira yobwime mono ekoraga Chinsa ibire chalero margoba kuruko Matildah Obaigwa yunuke atuti kurose studio ya kabere tuare margoba ingia. Eduka ya Uhuru Superstores yego tokemeye mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwase chi company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Salt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwato bokori obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bokori wa forklift asibego bokori wa which customer care buri obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolire bintu biga aseri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyurangi na magacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomucho bosongo bakere simgotera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne, nubate korya kundi gwensi. Ebe nkuri kwemekutano, ukorya kugukwa, kuri gukwinyuri.